eba attention TV so abusia for ye live e wo YouTube anti frɛ kosi papa frɛ wadofo bi na ka twɛ ne sa attention TV nkwanta nanso ebisa yakopiem e wo YouTube live eno nti onko kɔ hɔ a mani njai on subscribe na on share no more obiso embeti bi na 28th of February 2022 na yenim said this year there enye leap year nti February no end year anesa nti ye osha obia into the new month na ye fa so de ama obia happy new month and many returns abusia for ene nkwanta nanso Ebisa ewiase no ekosen sen na ewiase eko 2021 31st night in conform professors and there assembly ekoso ewo ye wiase mu ha bako a kwa se edifo ni bi so editu wo ho se edu 31st night no was class asem say besi na so we hu kropote na so we de esi ewie ene president mienu bi a emwo ye ka ne se outside Ghana ye ka ne se international worlds a ye ka ne se okun kase ekoso ewo mu mienu tem abako any Putin any Zelensky a president for Ukraine and Putin a president from Russia naturally say ehun sem bebreye sheda ehun we say nanka we say Ukraine mind baby edi independence ekoma Russia ehun say that bi o mind di press independence we say koka Ukraine home and then sem bebreye kanya de wona won hwe BBC ye hwe ye de bi kra no ohun so kan won de nanso ye de kwanta nanso Ebisa attention TV de woni se kwanta nanso Ebisa no ye nkono ho na mu sa ye kono hu ye kosunsun bi etai echiri anase ye say wiase no edi ntokwa sa na Yesu Kristo ni ma ye ne aba ana ye nhwe sunsun nso no ntokwa ya be ya moja ehwehwegu ya na mpempe ni nkofo so etai ekase obi ewu emfiri ono ani pemu ya na ede nsunsuan so bi eba won saman no ebe sori anase de how bi ede bebre oman ewiase anase wiase enina ebusia midi ene akosia sparkles ene menya kukudam fom de no a wote sunsum ase wonim sunsum wokosunsum eba ana ene meni omo ebe hwehwe nkomo ede afa Ukraine ene Russia ensensem ni ewo sunsum afemu pacho mekai obi frobi na ka ne say attention TV live on YouTube banya honkwa ne wo Facebook and Twitter ko attention TV GH mayen kra ye ho ye dane ye ho ye beba sia for me that say pass unya bre edi twema me twa me hosema pe edi ba yem kwanta nine so Ebisa me di tinem edi amadi for Eric akosi entwimidi ene akosia sparkles na so na me kamo and then ye be hwe sunsum afem efa Ukraine ene Russia na ye co-president one so Putin ene Zelensky almost so hu bi na air force won ana if you say go be ekase edu baby na yen kan say Putin and Zelensky Russia and Ukraine no yen kan say independence ni bi no when we be they were okay like because of UN and it's not omo interwudi bi ya wutaidi nanso eba ne sen ana sisi ade Putin ekopeja ntokwa Russia ama Ukraine mayu ana say awofo ho no mu bi eja wo mase wo kosan ni bond say okokon Russia na kire se ntakwa no emu ayedin nipa binum ejeja womba efri se oman foforo etu ahye won so omo soldiers omo wo endorse omo nipa no so bi wo ho omo ni ahode ntim ye kunye mronfo na ye ne yete ase de mogedi ehusane no o se ye kokun bi ehu ayebrem na ye de ye nhwe ntakwa no because obi a hu se ye kukun krofo obi ehu se nkrofo pra nkofo so dwane Ghana fo so eye video Ghana fo am ko school wo ho no ma yesi ye pese de mo ba Ghana abrantie bi enya ho akoye video kire Ghana fo se ono pa se ye be fa plane Ghana fo be yesusu afa plane wo Ghana ha se ye de be fa ono wo Ukraine de anka bomb ento no entete no fo so Ghana ha se de onya entu ni nan entia nanse ye hwe sunsum den koso
fi say anka dey we dey anka yentnas ne yenka na nsi ho na ayeden ana nipa moja ehwegu menya sofo oche e wa hanom say a ono no waben e osunsun mu ayene no ebetwetwe nkomo yesanso enya osofo SK enso e wa hanom a ene no ebetwetwe nkomo I heard you from mama kwaba we did say we are boko when you couple adam tiboko and then you share Russia you better say you better so dia ma wana wo hwere omunhu nipa anase madam for amama me e Russia ni Ukraine ntakwani mu ana Ghana ni bia ne ba ana ni bibi tu kwan ya de ho aka kakra no you better so dia ma obi a hyeden ye hwere sunsun mu afemu they starting every mampeni mienu so Putin and Zelensky me start to also for oche so ye hwe sunsun a dan na ekoso yo a tier for good afternoon mama ha ya de manyado and then so yaba chiamu nyina chiamu yire ne mama sorma so pen France sank man chiao oba e ma em se asema wa bisa no omo se aboso ba na ma oja pai the mo a wo bo dua no so na emu pai oman no ba bia wiase e kono na e kire ne esese esi na Bible ka se bi o sinya me chiri esisifo ndi so oman bi ana anuano mienu be sore du ba bi na tawantawa be sisi wo ntema na agreement paper won ne sign wo adwuma bi wono enkoye ono ye 1 na 2 say ye hwe Bible mu so ani brin so e be ka ho because about the self ya ye de na ye trap ye obi asore about the self say me nko am fa me Bible no na me hwema about the self no wan ye boni bia wan ye wu won tese ne neko na mo ode ani bre koje ono na japade a ne papa nya wuye na odokwa wo de ani bre je ade fi obi nchen anyi nhira ntini atibia no kwa ensi wuye na nti ani bre ma ntokwaba na asisi sem so na ntokwaba ye hwe ne awo kan Ukrain Russia so hwe independence na just omo ya de omo bro mo ase ahye omo biase so woni obi na antikodu ba bia na atibia ye wa abo bi wo wuram ye friend kusie owo ne ba owo ne ma no a odo mu gu amene mu no ahwe o ma du independence some love bi no se mo kopɛ ne ma am so mo ba na nkusie ma na pie nti se wokɔ abem na wokɔchi sa kusie ketwa na bonija obedwiri bebre tu nim ne wo bonija na opie na mo che na paw bon ketwa bi obi afra ne paw bon edubre se obi apɛ ne bon nti se Russia for sorry say ya no be bi adu no ma yentu na ana se Ukraine for se mo ma yente ho of course nipa sumu ko di bebia do bebia wo say so ja le pensuma no na se still a wo ka se won plan na che se o sisi no o gi bibi free ni mu so ati ase na eni kwa se e basa because na de ye kan independence obi age nti ade na mo pese oje so mam bibi pa wo mu a de na mo ka kire wo mu na Russia ya agi din na yetieti a mo bibia no on background ni fi ai Ukraine so ati ase ona mfi ti won bombo mo chihye unyemaniama na de nyina na mo asoma for some years ade na mo pese mo de wo mo independence time mama wo now no mo ko ani bre ne bia no ani bre no because ba bia nkrofo no so mo asoma kodu no e be mo ya sestela o mo nim bibiye na mo hye obi ase okay so o ma dwon no se ba bia ya bi e wo say so ye kire ya any kwan say ye kwaso obi ase ade na ya kase ye ya ade because ye tuma ye play ye tu ye tuma ye bomb my call ye tuma ye we ye da wo hye obi ase say e say so ye tie ho nti adwene de adwene boni fi oba akotirim na eba wa susu aturo bi adwene papa so fi ba akotirim ti be kom no na obi na mo se obi no ka asam na nti ase anya adwuma na wa pry sunsun sem na ba o se sunsun na ona nti so ono obi ya de na afi nti ase anya adwuma na so pe ba bia so
nti say no sunsum sam ne de eye number 1 say nia ekoso no sunsum sam ewo fa ben nyame ame ate ase say oye sunsum nti niama bi a wo wiase bia gina sunsum so so ate ase nti sunsum a ekoso no say ekokan bible a amanfo say Kristo sum na abrofo na de baaye eye kasa akwete say oni obi ko na oyeyew onka ne wo ho beka ne a ebeye oya so ate ase o hwe ne ebeye oya no ka na nya ne a ayi ewo ho na oka nti se abrofo de Kristo sum baaye ese se ye ko hwe sa aburo ni ko ne da na ase so di Kristo sum baaye because o nya sa Kristo sum no chance no wan fa nkon krom na nyame pam ne se fa ko ma man Ghana mo musumenti Ghana na won beso me na onipa no ode baaye na se ye hwe bible na ni bible ne kan fi day 1 besi ne no ba ko kra mparo ho na ye bibifo no yesu ba mpon nti na ma akwete se ni bible ne kan obi na de bre ndi edi ba bi o se ni ode bible baaye no ono anode shrap baaye enso ho so ata inti ni ode bible baaye no me nhwese ni bible ne kan no aferi oman ne de a aferi nipa bra body a ni bible no de be daadan nti se kohwe bible ma ye ko new testament old ni de obeka se ya cake New Testament Jesus Christ himself be kan kire yen se hwe mere bi be ba asetra no wiase be ye din na oman bi be soro wo man bi so okan ya be kire se epumunam kura be sa maame ene epumunam ukofa we ngura munam nyina sa ye kwala I just say no ye kasa emo obi ankoyi na mansa ansa ebi si da maya abayo to so tumi de I net to say padlock very etu say mo bia for history ebi si da onyame se pumu na mensa da nso edum Ghana ha de ensa asa so ate eno kwa fo ma obi abode kra abekọ na aso kebi nko nti na bible kan no se ekom be ba asode fo be ba okay oman bi be soro wo man bi so enti waka no entwam na bible kan no se nyame asem no entwam da o se nkwanse betwam nyama nyina betwam na nyankopon na asem no de entwam da enti nyame asem o ka yen Ghana fo no se obi di bibi bejaw ana obi di bibi praw na ade no wo gitum na wo gito wa wona no wo ye adwuma okay wona wo hweso wan ti antum wo mpa ode na de ko Ghana fa je bible atum se asem na wo mu ni firi nyame nti ene ne betra nti bible na brahe sa brahe de ana ne bible ka bia na be de ebe ye adwuma nti oman na mu ode na bible ka asem bi beba ewiase ne beko na wi ya ade amomfa hu se ewiyi na ben ne se as obrabo no be ye den nipa be ye sika pefo se umu sa de na e kiro se ewiyi no ye de ba na oman bi be soro wo man bi so ahemfo be soro ahemfo so na nipa kra ye be kunkum wo obi be twe seka kunu nua ohu nti se we nyina ba mu dia ene not se wo se sunsun bi wuta akire ene sunsun papa na sunsun bone oh me dofo se ye ka ade bia ese ade bia be ka se nye okay but nyame anu asem se ya hwe yi a to Ukraine ni Russia no nyame anu asem Ghana wo ka kire nyame anu asem o man Ghana nyame anu asem o se nimti a me man ni ninti o man ni si apini nti se na yetumi efa plane ne ye ko tu kwan ba ne ye be ka kire wo man ko bi ni se papa na ye de no kwa ma me ne ye de no kwa no na obedware wo plane nim na wa address wo plane nim ti na what is this plane dey to be bedware inyasem nyina na ye ka asem bi na ntoni pa na akoma akoma so se na dware ye nti ne ye kofa awi na ukofa ne ye de chewo o ka bibia anka ho ye wasem bi o ka kire nipa na otia o sumpo besere but why say wo huri o man no de dware nti na ukofa awi to o mo tina premu ko dada no wo dware nti se o ka we kiro bia na se nipa no oni nyame akoma ne bubefu so ata se ne bubefu nti se ne bufu a no wa ka kire
papa we say na won't asem asofo kai I say so na ede asem oba asem bi na de asem bi ba so nti say no nia ekoso no eye nia asi because wafo obi atra wo nchen na wo de na di paasa na dum pempen so na wo nja no kwan wa wo ntatare ma no wa wo ma na adwiri baba ni tim say ya no me o kira no pam sori ameko so ati ase o kira me dem sori ameko ade abetra sa eduane o ma ebi se adwuma na o de ye edum pempen so bi Israel for ko Egypt sisi a ye de sisi Israel for na ma adwene ba se ya no de na ye mummy nsum frɛ nyankopɔn bra Israel for fi wo mu krom ken na ekɔ Egypt no mu nim sɛ nyame ho eto mo kwatra woto wo ma dum sɛ nyame de wo ma be si nti mummy entra but su bi ba Egypt for no ma Israel man san so kai sɛ ye fi baby bye so please let us prepare to go back to our homeland ne den na be me ye de akɔ wontu me Egypt for onko okay anye mummy hwehwɛ urade na urade be ma ya den yakɔ nti sa tam no Egypt for no adano na Israel man no bompaye Israel man no bompaye Ghana ye wo man asofo kuku dama asofo gina ho ma nyame asomdwe asofo gina ho ma aman obi ase oyo sofo obi ase oyo difo oto one room na o ma na ho so sofo na wo ye no nsenkyere ne na mfaso be no man na nya adifo akese ayi Christian Council mpenfo chairman de no mo ye okay nti say Yanso woke obedient no account di on my Ghana edifo asofo agidia omo didaka de no mo ye empai be no mo otwase nipa bo empai da Ghana asofo penfo empai be no mo bo so for me try no my fa nc awo so na me call sofo adanse sunsun bi tanchira na se na sofo SK dia o say ono die sunsun bi tanchiri amino amen so bada ahwefo mo hwe na se me nka na kese bebe me de kakra beka me sofo na die ehu amen because o hwe nyame asem no a ade bi eni ho no mo a ebesi nyame nkan wow no na asem ye be kind quotation wa ye be kind quotation anya na be wodi ka bo so wa dada what you say o say ebre di echire no aman be sole aman so aya question mark wo die ntina aman ene aman be sole etia oman die ntina entokwa besi aman kruso what you say so woka o de ba nyina o ba kire ni ntia wo nyina ebesi na wasan aka kire wo se we nyina